Agarba kaunti ya Meru bachimirite kurita ugabo bwegithurano bya tariki 15 kiumia kibira biketheka kuthura mukarigite wa AUC arakinya Raila Odinga ni mobara baguchwa gitiki akaribaba ugite batikwenda Raila burwa chinda gituminiki barua Raila abati kurumira na inya burani ndobugwita na mbere ndiguruni ya Kenya amuna bangi kumwenda weyane ndi bari wa Kenya ititite boya mudhuri muri ukina udurani timoni ya kariba tukinyite mutina jwa kangangi nikena kujukia uge bwakari kumania mantho ya gutana mbere ndene Kenya untu bwa mbere ni mantho ya Raila Odinga kuthwa githurwa giteka EU bome bao betho bakirega untu bubu na kugwa Raila Odinga keja gwita mantho Kenya yatita bwega woni nguo Kenya baba nana nagwe tonto kento kya mbere unto mwishiro ja mega tonto kento kya mbere na kwana ndikoro be kodira na ndu bonda bakura thina we aga support gwita nara otikia tuthethia na tonto nara integro chionde cha Africa tete kutaka uwa bugyo atethia na Kenya otishu akona tonyithie Kenya ngowe otheri na ja tungangana integro reke bicho baba dugani tekone kuruka otena nkone tete bote siri otena nkone tete ni ambuga bwako Raila Amolo Odinga is going nowhere na bo ibuge keno geto Raila achoke aja kendo mbo tutethia twi Meru turi a Kenya no Raila we no ruga ithatu Kinjaruo Kichungu na Kiswahili kajana ka Djibouti karuga mugwanja Kim France kare aria bwega muno kiitari very well Kichungu ko iko komba go succeed ndene gitege ku kiunya kiringa akura ndi mukenya ndingira kajana kau ka Djibouti ona kinya bangi bakumwendera wega indi baketho bakiwage gitigiki acoke nikena gutethire mantho Kenya jaja kuoneka gitiguita bwega gitigi na manufaa mama nene muno gitwegete chairman wa Africa Union arauma na aja Kenya ginya Kenya gaeshimiwa nerete manufaa mama ingi muno athoni barabara miundo msingi na vio na ndito kurobera ginya Raila Odinga ukofika muruga kamutethi kabona tegete kiu kenda ningi naona acha tutigo na acha muruga rutethio munene watu nawe baba noe twi muishi ja mega muntu tukumenyana itite kwa giti kia EU na murungu amutethia akione na nya akiaga acoke wano arekebishe ndiguru tanga na tena nafasi ya kura in case agejo kuruka na ara ibwega nkuruki na inya aga na acoke na kunyingia tetherie babangi kuthithia ndiguru genda ndiguru yumba kwita bwega korombe nya muntu wetu Raila kinya nau ari EU murungu amutethio na giti na nya kaga giti no tumutere toro Kenya no tu riria naja tutiumiaga muno na raia no tukomba gwita no bugo itwakuria amno bubu kire mantho ja mutongire mugongo ire mbuto uretitetie ndiguru betho bakiuga uju maoni jakwa ndene ya Kenya izi ura mpumba gutethia Kenya riria agency kaumira kairi tumare na tumi support 100% non Ruto is taking us nowhere totally nowhere twachungire rumure twakinya makarati gati tukaririte frying pan na tukarega gutethia agency tutetera kietu tutaumia na u akuga atona president wa 5 years you will be the first and the last with the president wa miaka 5 na thingate footstep cia Uhuru uteno Uhuru eta aria antu bamukriticize na chiurio weri ni ate akari no arambugire manto wa Biblia agweka akuga weka Biblia ambe ijo manto jaja muthingatite otomba gweka Biblia ambe umbo tongeria antu ondu nyande mu Kristo imbije Biblia ni ntongairia manto ne jama ingi muno nakonde ne Kenya ntu ibitetie muno mauta jara iterie chukari no menya iteria Kenya interview iterie Kenya wa interview ndiguru itumba kwendelea kwa yasoro tena imbesa kwa antu bangi batena mbesa lakini na ngogo sio ndisi na ngogo sio nde isidoki dai lakini ainto bia itia nya Kenya bongo bakainyereka ona Meru bareo tukainyereka twinde into na tu ni nya kya onge ruto na idiora kwendibwa watu ni kirinto biga itia mono no ntebe itia oteno wangu sio ndikendelea mendelo yala tuthiria Meru je kukyo muria mendelo abado tuthia mendelo tukoni jujaja tukameanue otukura uri rampe at least Uhuru na gara tinjira ya tuthithiri to kwani cha rekebishiro no na to bathithiri kututhithiri kinyo chionjira na njira imendeleo
na bakithirikiria manthu ja witina mbere ndene kaunti ya Meru uge bwao kinya bubu thaburi bubu na mama gutwira no gatetherie ntwithinkia kugura chuti na kugura iratu aiwanda na kurea runi karuni ndwari inaria kenda kawira amurira ntwithinkia ke yukero ni ataici uria akarea runi rwawe au kana civil servant omba kuri roni na rutari na arias kwou nandika wira na chethe gitinda ria wakiri kaora na no turetere deputy u na nara baitene tutici twategereria kaunti yetu Meru tekaita bwega nontu kinya mantu yaje kwinya tutijere akwa mama tutijie tagatea ma MCA yetu tutijie tagatea njere ici athirire na tutikuona hotel onthi kuru yetu tionkuona ebui